Malala mali hau e ki mwelele ya tonga ko pe fefege te tale le ki mo tolu ke mo unio ngongo me le teo ka maafo ki television e tonga ki he hoani i wakai ki he ulu i ngongo fuala ne afio ki ndupo wono e whama sola lahi taha i tonga ni i fualu me fe me ake whalealea o tonga ha me puli anga e nau tani ki he tohitangi ka ikai ki whawhi mali ai tani ke me mipa whalealea ne whamooni e tohitangi mani ihi ki he pei. Pea i tonga ni Minista Australia ke whalakalaka puli anga mga whanua Pasifiki mo i tau mua ke pātoloa ke wāwhinga i ake anga whanua. To iei me ngahi o ngongo ke he pē ana iang ke wakaere eni ke whakaikiki. Nai whaala ne a whio ki ngtupo wono e whama sola lahi taha i tonga ni i he pongponge aho ni. Ke whama sola koe ni o ku mauivi mehela a pe au tuon i hono tofi a i fualu. O mahina o kawa tongani i he longo mu ui koia i he ngai whanua Pasifiki i ono teke mo a ngai me natula to te whiten ke la a ke whai ki o e taranoa koia musnoli tatu i vai. Ko e makamaile e ni ki tongani i he kakato ahono whakotu e mama sola ke tokoni ke maonga uhila. Nei a whio he pongponge ahonia e na awhiwhio ki ngtupo wono mo teine kuinina na spau u i he o wau whakaola e whama sola fo o e kautaha uhila o tonga. Koe konga polokalama koe ha ele a eni awhio o tatala ai maka whakamanatu o polokalama ngā weni. Hilia, nana ha ele ai peo awhio tonu ki a ngahi nau nau o kune tuwhake ma o ngaivi mihela a, me ngahi mea ngā ue ki he whama sola. Koe polokalama ngā ue ko e nine te tā ki he kautaha uhila ko Sanitize 6 megawatt, mo i kautaha sola koe Clay o whakapaanga i he pankelanga whalakalaka o Asia, i he whengau eki me pule anga tonga mo i kautaha uhila o tonga. I he whamatale tak ngā ue me kautaha uhila Sanitize David Mulholland o ku tai mua tonga ni ngai whanua Pasifiki i hono ngā ue i mo whakotu e mau anga iwi malawa ke whakafoo. Koe tau mua ngā ue kautahani ki hoko e nau ngahi tokoni ke aonga ke ngai whanua langalanga hake ke whakaivia mau anga iwi malawa ke whakafoo ke tokoni ke hono tu whakilele e mau anga iwi uhila i he whanua. Nei tui pehe Mulholland koe whakaamu ke langa hake ngahi mau anga iwi malawa ke whakafouhila lo tongani ke au ke tau tangata hoko o kuola lelei mua usia ngahi tau mua ana whakotuu ai whama sola. O kutuku pāka kāto e kautahani ke whengau ake me kautaha uhila tonga i he tau e wanima ka hoko ke siofi mo tautou wakai e tuunga o ngahi whama sola i tongani. Lolo tongani mea e ki pale mea hoa kawa mei liku koe kakato ko ene polokalama ngā ue o ku ho ata mai e ngahi visone kua usia i tongani ke whakalakalaka ke kei pātoroa ke pia tonga ke whanua kumalawa ke whasisi mo tauta ofi a hono uli e atakai o ngawe aki ai lolo ti solo. O ku mahino koe pisete waunua ma o ngaivi uhila a tongani o whakalele ia mei he ti solo pea kulahi e ngai whakamore ki ai. Nei tue mea wakawa mei liku o ku hoka polokalama ngā ue ko eni, ke wāwea usia tongani tau mua ngā ue ke au o pese te whitu noa, ai mā o ngā iwi malawa ke whakafo i he tau ua noa wani mā. I kai ngatai ka e tokon lahi polokalama ngā ue mā o ngā iwi mi natola, ke holoki ai totongi o uhila i tongani. Nei tui whamatala ngā ue pule lahi leo e kautaha uhila tonga whinau moa. E hoko e whamasola ko e ni ke tui malu mo whalala aangaange ahono tu whake a ngahi iwi o uhila ki a ngahi whitu taktaha. Kai kehene kamata polokalama ngā ue ko e ni i he whamasola i he ta ua noa taha hiva aia o kutu uia i fualu. Mai o ngonga le tio me televisione tonga ko au senoli tātu i vai. Me whemea ake whalealea o tonga na e hoka te whemea ake o whikau ake mo tali ai puli anga ke he tohitangi na e lipo te minista ke ngahi ngau lalahi ai puli anga 17 tau mo ua o kulotonga whai ai ngā ue whikau ake mo e langa. Mo e whema koe mi ngai kau taha langa kāna e kei tau ka vei pe whawhonga kai tonga tapunima o i kei whawhia maali e tali mi he puli anga whikau ake mo tuunga o iai ai ngā ue ke he tohitangi mi he ngahi kau taha langa o whikau ake mo langa whale hiliange a whakai waha koe me he pae mo ngā whihunga tonga hunga haapai. Na i whalealea o tonga i he hoa e whawhi ahoni a Malia Gutenberg o ne mai whakai kiki o talanoa koe ia. I he hoko ato e whemea aki i he hoata e whiawhi o ahoni, nei mea minista o i poto ngā ue ki he ngahi ngai lalahi 17 tau mo ua, ki he ngā ue ai pule a ngā whikau aki me ngahi kawenga na e hā i he tohitangi. Nane pehe koe ngahi langa fo'ou eni pe au makehe a hono natula, koe hi koe langa fo'ou i he ngahi kolo fo'ou o i kai koe ngahi tu anga motua. Wei me fo i
society tolu I he langa ko ni se au tu pe mua ke ulave ke ai. He kuhi ko society tolu ko ni umahino au pito he kai ke li aki ia. Ko uraki sea he polokalama ko ni langa tsunami. Ko e kakai na nau whainga tā ia. I he hoko ai tsunami. O more ai ho nau ngahi nofo anga. O au mai he ahoni o kunau kei. Nofo hiri atu he ngahi api. Pe unau whakaofa atu ai. Ko hui pe sea ko I kai ke lava whakahauka e ngawe ko e ni. Ko konga naua society sea ko loto ke whakaasi he ni. Ko kaulanga. Ko kaulanga ko e ni sea. Ka tau whoki ki he ngahi. Whaunga ko ni na whai aki ko e pure a ngā ke mua. Ke kia taha ia mau hano whare. Ura ki ea sea. Ke kia mau hano whare na to. E whoki e ngāwe ko ni sea o avea ki muri. Pe hau hafu kau taha mei muri, o whai e ngāwe ko ni, o aluia pe moe pesete fitu noa e siri ni. Kai tuku mai pesete tolu noa e to ngani he whanki kau taha ko e ni. Loro tonga e ni na e pehe e he e whawhunga kakai a tonga tapu ni māto ki tā aisake e walueke, koe ola mei he tāli ki he ngāwe ai pule anga a kui kai ke whakawhia māli e. Ko toke tā eke na e kāo I he whamooni ki he tohitangi. Aia ko whanononu ki he ni, ko ne ngāwe ki koe ki whika pe, ko mea whuna mau whotu u, whawhiharana ki ange, ko whehu e ko mai tohitangi, ko ai to tongi, to tonu o whare. Whare piriki, whare papa, mo whare whunga waka. Sai, ko mea ko mea minista, na mau kamata ne awhi e whakawhiharana ki. Ko mea minista, ko lawe peke ki ai te meua. Na mau whaamita tolu whakawhiharana kātoa, mau mau ko hai kātoa. I he lahi materiolo, ma mo lahi, o to tong. Ama wahoi. Ko ne mea koe o kune whai ko hiki ai te meua. O kune taki halai. Ako whakame koe ke, te ke mai koe ke pe mea ko nama pe se te ia si e pe se te tahi. Nei popo ke whawhunga kakai ai e whawhunga no pele whikaua o wawao no pele tu ila kepa, mo ne pehe na e osi au tonu ke ngahi e lia o ku whakahoko e langa fo pe mahino ku te eki ke taki ai vai ia mo uhila ke ngahi apino fo anga o ku langa fo Ko ene kole ke tali e pule anga ai tohitangi pea ke wheau ai whea mao mi he ngahi kautaha, kai hokauta e ngā we ke uhi kai kakai e whanua. Na ane kole ke uhi ke whea mao ke e whakakakato I a wikeni pe ke wike ka hao. Nei whamahino mei he minista ko I ngā we ko ia nei tokanga kiai ai e whawhonga no pele, e whaia ke uhi ko Australia kabineti ai paanga ke totongi aki ai ngā weni. Pea ko honao lele taha o ku whai aki ai ngā we, ke uika kakai na e wesia mo maho inga I ngahi whale ke ngai aki e kakai. Ka kena I toloi whanongonongo ai pe e sea no pele whawhanua ai whale. Ko I tau whale alea lolotonga wanua woa e lele pe ke tau wanua wa tolu. Ko tu utai tonga ni minista Australia ki whakalakalafa waha puli anga pe ki ngai whanua Pasifiki ai ko Pat Conroy. Kono I tonga ni ki whakaibia mo la langa ai whingai ai ko wawawhia tonga ni mo Australia. I whamatalam he office whatalawe kaulahi a Australia ki tongani, ko I tongani ko ia ai minista ki me atono ki ngahi elia ai o kwhi mauai e whalakalaka I tongani. O mahino ai toi tokanga nge Australia ki hono wā ngāwe koe me tongani me Pasifiki, ta te whitoen ki lo tongani I whakakea ke whakaekonomika hilia nge whakaiwaha I Sanuari o tauni, pe ngahi wesia au kuhoko makatuunga mi whataptapuye ko vitahiba. O tokanga Australia nge ki wāwhia nge ai ngāwe mo tongani ngai sektoa mahu inga ke langa whalakalaka, o ange koe mo ui langa lalahi, ngahi ta au me whediuri wanko ea me ngahi sekitoa ki he pē. O kei tō mau pēr Australia e nau tuku pā ke whengai aku wāwhi mo tongani e tau mua ke mau lota, me rino mo tu uloa whāmili koe Pasifiki e whengai aku wāwhi mo Australia. Lotonga I tongani koe a Conroy, na e mea o whakataha mo ek pale mea hoa kawa mei liku koe ni iho ek minista e kabineti mo e ngahi hoa ngawe koe I tongani. O glotonga I tongani e manua Australia ko Reliant koe ko ngai polokalama ngawe whawheitua Australia ngai whunua Pasifiki o kauke a tongani ki nau te mateu te wange teima whatamak whaina tula. Na e I he manua Reliant I he hoa hatai whewhe ahoni a Liliani Polutele o ni mai whaiki ki talanoa koe ia. I e whaumatala me ofisi whatara whikaulahi a Australia I tongani, lorotonga ai I tongani manua Reliant, e whai ai pe mohono le ohi o potutahi o tongani, me ia whaahinga ngāwe tai whakalao.
Ne tau mai Manual Reliant i ahomonite ahoni makayo ti sema pe ma wahi atu apongi ki haamoa mo kau waka e toko wa fitu. Ko e programa ngawe fa fitu ko ni ai Manual Australia ko Reliant ko ni ahi mai ki he Pasifiki ai ngai fono ai fitu he Pasifiki una ahi mai ke ko ke atongani mo Timor Leste pe ki Samoa. Aya ko e fra amwe ahi mai ko ni ke malawa fa hoka ngai toko ni fa wawe ki moa i he wawe taha i he taimi ko ia e malawa fa hoka e toko ni ko hi ko fa ita uma fa ko ni o fononga ia e he Pasifiki o ka ke atongani. Ko e waka ko ni o ku whawafua hono mita ki he ai loloa ko ia waka ki he mita e te au maua ai tene malawa ea o uta e ngahi huta kolo ala lahi o hangi e koe ke ngahi lita vai e lau iafe malawa ke uta e he waka ko ni whiko Manual Australia ko ni o whawhula holo ki ngai whanua ko ia o e Pasifiki. E te malawa whoki e Manual Reliant o whakahoka whi kumi mo whatatolo wha whetu pe kia whakahawhi mo ui ka ge mo no whapapau i e tō ngā hao mo i mālu koe ngai putu tahi tu whaki koe ngai tokoni whapapawe i he taimi o i whatamaki pe heki ha fōfua tokoni ke whai hiri hangahi whatamaki e hoko ki e whanua i he Pasifiki ka ge ngā tongani. Na e pehe he tarawhikau lahi a Australia ki tongani Her Excellency Rachel Moore ko hi koe whanunga ia e tongani whaha i taua wha o ku ngawe whataha pule anga Australia mo e pule anga tonga i hono tau i ngai palopalema o ku hoko ka gei ngai nunua kovi e whiriri waki o ea pe heki e lahi ngai whima viviri ki a tokoni hili hawhatamaki. Nā ni pe heko i tongani ko ia e waka whakau tau koe ni honau whanua ko e Reliant ko e whahaia e nau pōpō mo i nau tokoni ki e hao mo i malu e pule anga tonga mo i ngai whanua o i Pasifiki. Me he Manual Australia aia ko Reliant ma ai ngongo ai ledio me televisoni tonga ko Liliani Polutele. Ko e lahi taha e mate halapuli anga i he tauni o ki ia e ni whelawe i tonu me maukawa mālohi. Ko no whahani whafofonga me he kau taha mo ui e mamani ko Shelley Rollins. Lolo tonga a e ne polo kalama i tongani ene ki whailonga i e tokoni me he kau taha. Ki he potunga polisi i he wike ko osi. Me whakaamu ke te tokangang e kakai mo whapotopotoangi e maukawa mālohi ke whahauwhi e nau mo ui. Liliani Polutele me whakaiki. Ko e tokanga mi kau taha mo ui a mamani, ke mea i he kakai o e whanua ai nunua o e mau o e kawa mālohi o fu tōtu a, aia e malama ke mole ai ai mo ui i he taimi o kwhiwhanunga aki ai i he hala pule anga. O ku maat unga mi ai tokoni aki ai ngahi mea ngawe ki he potu ngawe polistonga, ke tokoni ki hano sivi mo whapapau i, o ki kai ke mau kawa mālohi ai kau whauli i he taimi o kuna kwhiwhanunga aki ai i he hala pule anga. I whamatala ai whafafonga me kau taha WHO, ko e mea ngā weni ki tau koni ke kau polisi ki ta ofi mo pūke a ki nau toroku nau whakauri mo mau kawa mālohi. Ki hike mahu inga ai mālu ai mo ui e kakai o kuna whawhanunga aki i hala pule anga. I kai ke ngā tai, kana i tongani ai ai whafafonga me kau taha whamamani lahi, ai e kuna tonga i kina ai ngā hikoio ngai nau nau wha teknolosia, o te taki e polo kalama ako wike e taha mai polis tonga, ki ono ngai aki ko ia o me a ngā weni. Ko ia koni ni kamataia i he ahua walo e mahina ko si o kau mai ki ai awawau haabai mo ewa. Ne whahaheni e to ke taha pāteri pa tere sio me he potu ngau e mo ui, o kunau whingai aki whakataha mo e kau taha mo ui a mamani pe WHO mo e potu ngau e polis tonga, i he whinga ke whakasisi e maukawa mālohi mo whakauli i tongani. Ai ki hono whai e nau ngahi polokala māko ki hono whamahino ai nunu a kovi e maukawa mālohi, pe he ki hono whamamawhai ai lau e polistonga ki e maukawa mālohi mo whakauli. Ko e whaamu ko ia ai whingai ake ngahi potu ngā weni, ke e whasisi e ngahi wesia whasosiali, whai ekonomika, whai atakai mo whai sino ku tupu mi hono ngau e hala aki o e kawa mālohi. Rotonga nini whamalo ia heni he komisiona polisi Shane McLennan, ai tokoni ko whake kau taha mo ui a mamani ki hono whakaivia o i ngāwe ko ia ai polistonga. Nā te tau mo e hae whiwhia e mātua tau he whānau, e ako anga ko ia whateknikali aho panlolo i he kuna ka whakawha e whānau ako e toko te au whāngu fulu, ai whinga ako i he tauni. Ko e whānau ako ko ia nanau kawat ke tānak tuunga e tauni, mihinga he mala e ke he peo kau ke mala e o i whimia tokoni, ko e teu ko ia o e whafonga, tui mo e teu ko ia o e wala, ko e taitari kakai mo e ngauhi o mea tokoni, ko e ta whaanki ke whale i minga he ta whaanki ke he pē.
Whangumitahe tala noa mihi tānak tuunga ya ko anga whateknikali aho panolo mo alisi tupou. O wanga maheni ke ia e tōki mua i hea ko angani i ngai tau koe ko mali watu, ka koe tauni na i kai ke ui ha tōki mua tu ke heangi hono whaaki koe ngai pale o kau tōki mua i ngai polokalama ko. I mea koe ai whakawhi whalanglangi no pele vaia na ni mea ai o pehe, koe lama mea koe poto o ha tangata, ka whahamai i he ahoni koe poto ia, koe mea ia a hatak lotu, ka umaa a lau maali e maa oni oni. Wahawange ki he kaririat toku whakahoko pe e koe ke pare mea e tūnga o e sivi he ahoni. He ko ki moutou he putunga o e ako. I he ola le rei koe ni e whaia e whehu. E putunga o e ako ka umaa whoki a ki nau tolu koe ni e to whaka investi. A lawa tō lahi. Ka te whakahoko anga. Koe maa ke ti ia i Australia. Pa koe whie mau ia Australia hulu angeia. Pa tūnga pe e ngahi ngāu e koe ni. Tūnga u tau hanganaki o tau waka ke tau fo o kuia e whia mo whamaro o toai. Hono i kai lawa le re whanau whai ako. Kai umā mau ngāu e. Ke tau fo o pa kuia e whia. Kou lawe e atu nei ai ki tala noa. Nai whakahoko mai. Lere atu ki whine motu ana e mau ene ki tiki te hene. Wha ene kumi ngā oe Amerika. Wha hātu ne tiki te kamatai pe ene ngā oe anai. Ngai whafonga o lai au tau tokanga ki ai. Pe kui ai whie ai mo whamaro atu. I e whamatala whata o koia ai pule ako o iako anga malitina hiri ate na le pehe ai. Nei ka mata i ako o i tauni. A ki e whānau wako e toko wangi au whitu noa i he tau laki mai wa. Pea ko iau mai ki ahoni ko toko te au whānoa pe na nau kau i he tāna ki tō o ngā. Ko toko no noa nei i kai nau kau ko ia i he tāna ki tō ngā e tauni na nau holo mui me ngai polokalama ako na nau tō o. Mā tō unga me ngai uhinga ke kepe o hange koe wesia me ko viti tāhiwa. Koe puna ko ia mo unga awhi hunga tonga hunga hapai. Ngahi uhinga wha sosiale me wha whaamiri. Koe wholau ki moli mai mao whainga mali ngā ui. E polokalama ako a aho panlolo ki ngā ngāwe whatak mamata mo i taitari kakai, nei whotu tu uia e waa ngāwe whawhaita au e Pasifiki i e whingawe aki mo i potu ngāwe ki ngā ngāwe whaloto whanua, ke hiki i hake tu unga o ki ai ngāhi ngāwe ke tokolahi ai, hakau mau ngāwe ma ni ihi u toi tau kei ange, pe ki a ngāhi ola o toi whakalakalaka ange maatonga. Ko hono pailate i polokalamani na e talia e kabineti i sune tawanoa wataha, pea nei whatonga i ai polokalama ko ti veti i he ako whakalakalaka. I taki ai boate ki he ngahi whamooni mo whamawhai i ako whawhanua atonga pe koe TNQAP. Nei malawai e he ako anga a panlolo o whakakato ai ngahi whiema o ke le susita me te unga whakako. Pe nei te tali ke whahoko me polokalama ako e ua. Ai a koe tohi whamoni ako ki ngahi poto i ilo me tau kei ki a whahinga ngā ue. Pehe ki hono toi whalahi e ilo me tau kei e kau ako ki ngahi ngā ue unaulo tonga whahoko i he levolo wā me tolu. Koe toki taimi eni ke whahoko e polokalama ako o i kai nganta pe i tongani ke pehe ki Pasifiki. O mau whiawhia i e taki koe a tonga i he polokalama ako ni pea koe maka mai le maho inga eni. Koe ola lelei mei he nina e whahoko ki a pia haa moa e whataha whatau koe e polokalama ngā ue whawhaita u ke tau ni i novema. Pene whakawhe i au ke ukau ki ai o whamatala e polokalama o whaunga ke halwhanonga e polokalama ngā ue whawhaita ua tonga ke tagmamata mo i taritari kakai. Ke ke nei whamalo ia i he tokonsea koe boate o ahapanilolo sa kopolo hea ai whenga ako ko tope ko la wailelei e whanau ako i tauni mo i tala monu ke ngai whenga ko tope ai whanau ako i he kaha o. Ma ai ngongo ai le teo mo i televisone tonga ko au Alice Tupo. Pea na e hamusi e he talavou me he tuitui e tamale ko longa tataha a whewa ka e nofo vai ko oa puke tonga tapu e kaptene kolisi tonga ki he tau whakako wanoa wowa. Koe kuna eni e te vita tahi fote manu ai pale ki he tuki mua taha e api a kohili eni tuki mua e form fitu whakataha eni mo e le soni biology me computer. Koe hili eni hano whahoko e ahone e wau tāna ki tuunga e kolisi ki he taoni o me ai e tamabilinisi karani tupoutoa olu ka alala koe whakawhalanglangi o e polokalama. Koe whaiki ki te lanoa ko ia mo vai whanua tūpola.
Ko e tamapili niskalau ni tu poutoa o lukalala i ene fuaki o e pali ki he tuu ki mua o ako anga ki he ta ua noa wawa te evita tahi fote manu. I he lea whalolahi e tuu ki mua o ako anga ki he ta uni, ne pehe te evita tahi fote manu o ko hoko lava mea o ahoni, ko e makamaile ki ono whamili o hangei ko ene talaloto. Ni kai kaha mea te mau ilo ngai, he kolo, kako lo tupe, ko si supe na mau mau. Pamalo lahi ke kuong matua, kia ilai saani fustu amanu, o fere mea moni utoa tonga tapu. Papehe ke tangata aiki, se mismo tulalo manu, mi koloa, moni utoa fong. Famaloa ka te kumoa o mongahi. Tō anga ko tō pene whakahoko ka te au. Ika ke lau o mohela. Ika ke lau o maha ki. Kai au mea ke hako. Homo whapamanat mo pe ka te au. Kai kau e iki he whinga. Ko kotokula noa e te hako. Ne ua ki aia so sa iafungia o la paha holonga mo te takamotonga, hiria ene tuuki mo i lesoni physics, chemistry, pehe ke whika mo i kalkulasi. Ko e tolu ne mauia ki fo'ui, kolo fo'ou mo longo teme e lau si i ula kai, aia na ane tuuki mua i lesoni ngowe. Ne iai foki mo e pale ki he tokotaha laisia mo alai kolonga o yako anga, ne mahangai a mafi tōki mana mo ui a yako te evitaha angana, pea mo e tokoni matapure lahi, ko so sefo ngungu tau. Lolotonga ia kuma hino pēni o si whakahaha e ki palemia ka koe e ki minista o ia kohu a kawa meiliku i he aho i kau whai ako, ai iai ngai whatutu fo o e kau ngā ue api ako ki he tau fo o. Aia e mawahe kolistonga o hoko koe waa makehe potu ngā ue ako o i kai ke te whakamalmalu ia i he waa ako ki e ngahi ako kolisi ai potu ngā ue. I hene pehe e iai e nau tokontale ki ta fo o po ke Deputy CEO ke ne tatake ako anga o makehe ange ia mei he laka ngā pure ako. O kumakatuunga e ni i he whia mau ke whakaivia kau whai ako i he hiki lakanga ki olunga, kai kei puke pe ki nau tol i ho nau whatongia whai ako, kai uhi koe tau kei mo e poto i ilo whakawhai ako. Oku i he whānau wako e toko taha whetupu ne nā wako hi ako anga i he tauni, whakataha mo e kau ngā aue e toko hiwango fulu. Kai kehene au siha ko anga ho nau tau te au whānoa i he tauni, ka oku toloi hono whakailonga i, ke toki kātoanga i ke tau fo ou, makatuunga e ni me he hoko tonu ai aho e ako he tauni, lolotonga ngai whakangata ngata o e mahaki whamaman lahi, ko viti tahi wā. Mai ongonga le te o me televisione tonga, ko au snori tātu i vai. Koe ulu i o ngongo e aho. Whaolahe ne awhio king tupoua na e whāma sola lahi taha i tonga ni i hono tofi a i fualo. Te mea ake whalea lea o tonga, whakaham he pulianga e nau tali ke tohitangi ka o ku pehe mehe. I he koe na whamuon ke tohitangi o i kai ki nau whia maali ke he tali. Ka i tonga ne Minista Australia ke langa whalakalaka whamaha pulianga mga whanua Pasifiki, ke tau mua ke pātoloa ke mawhinga a ke tonga ni mo Australia. Kika kato pia unio ngongo me le teo kai ma Afrika television ni tonga ki Hawani me whakaamne au tona tua ki hiloto whali ko toape. Whakamalatu hui tau keiwhi au mai, ka mumea.